uthi uNkulunkulu la abasebenze kahle bazoba noAbraham bazihamba bawuhlala ndawonye noAbraham uthi yekelani baphathi bamabandla bebandla laseWeseli lapho ukukhiphisa abantu imali babhadalisa imali like kuthiwa ubhadala amathikithi abakholwayo into engiyibonayo manje sebenza nezinto zamadlozi yazi into yamadlozi uSathane makelethe into yamadlozi seyiqhamuka through the back door asesayibona nelokhu uzana nokuzalwa kwakhe lokho uNkulunkulu concealed this day yes ngoba wayengafuni ukuthi vele i-celebrate futhi uNkulunkulu usikhumbuza into ekhona eBhayibhelini ukuthi manje thina izinto sesithatha kancane like myself ukuthi uNkulunkulu wathi ngesikhathi sokugcina kuzamela ukuthi abantu baphume emadorobheni babalekele emakhaya. Pastor Gino Jennings invites you to join us for our first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena, 29 Bertrams Road, New Doornfontein, Johannesburg, 2094, South Africa. Services are Friday, August 7th at 5 p.m., Saturday, August 8th at 4 p.m., and Sunday, August 9th at 11 a.m. The first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena. For information, email fc.johannesburg@fcooljc.org. Sizofunda la iverse nje lodwa la kumahubo Psalms chapter 88 verse 9 lifundeka kanje my eyes are weak from suffering Lord every day I call to you and lift my hands to you in prayer uNkulunkulu ufuna ukuthi masikhuleka siphakamise izandla siwa ngamadolo bese siphakamise izandla kodwa masishare verse siyasukuma umuntu oshare verse uyasukuma kodwa mangabe mhlambe senze iBible study elasihlala khona phansi sifunde kahle sivula amaBhayibheli ethu amen yeah singakhuleka ke ba Baba wethu sekhaya izolweni badingwelise igama lakho sithethelela uNkulunkulu kona kwethu njengalokho nathi sibathethela abanecala kithi siyabonga uNkulunkulu ukuba khona kwakho ngithwalile inkosi ngaze ngazofika la ungithume khona ukuthi ngizokwazi ukuthi ngitshela abantwana bakho ngezwi lakho iba nami ngeNkulunkulu kube nguwenkosi ozongifaka amagama emlonyeni usikhiphele konke okubi usenze inkosi ukuthi silandele indlela zakho njengoba zenjalo singaphumi endleleni zakho singalandeli indlela zabanye abantu kepha sihlale phezulu kwezwi lakho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu sixoshele konke okubi ingabikho phakathi kwethu ungakhohlwa amagama encwadi nabaphilayo sekhaya izolweni obe nathi ngasonke isikhathi manje kusibe phakathi amen amen. Welcome once again kuKota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu sibonge nje umusa nokugcinwa sihlanganiswa uyena egameni lenkosi uJesu Kristu siphinde sibingelele abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message siyabonga nje uma ngabe ukuthi uchuzele channel siyabonga kuma returning viewers bazalwane kuningi okuhle nikwenzayo na commenta kahle na like na subscribe siyabonga nje sibonge kumuntu futhi oqalayo ukuhlanda nale channel sothi nawe siyakwamukela awulahlekile usendaweni erat kakhulu la ekhaya ke sikhuluma indaba ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu akukho kuningi yilokho nje kuphela siyabonga kuma channel partners channel members siyanibonga kakhulu enikwenzayo inkosi mayinibusise nakulabo abaqhamukayo besiza kulomsebenzi siyabonga kakhulu isupport yenu bazalwane nangemikhuleko futhi siyabonga kuningi nje nikwenza inkosi ayingcine nibusise namhlanje angikho ngedwa njengoba senibonile ngino baba uDuba uphinde wabuya bazomkhumbula abaningi last time wakwafika waletha testimony kwabaqala kumbona kunama video previous mhlawumbe uthi ukubuyela back ukuyo lalela lawo ma video lawo kuningi yokufunda lapho ubuyile ke namhlanje futhi sinaye ulethe obunye futhi ufakazi but before sekuda ke simamkele baba uDuba sabonga uphinde wabuya
Ngiyabonga baba Yebo. kwakho. Yebo. Ngibingelela ababukeli Yes. kwindawo ngendawo la bekhona ngeke ngisho ukuthi emakhaya ngoba khona abasemaphakini Yebo. bakhona abasemateksini bakhona Yes. abasemakhaya bakhona abasemsebenzini abasemalunchini abathatha leli thuba ukuthi awuthi ke ngicheck ngibone ukuthi namhlanje siphathelweni Yebo. la kwa Quarter to Media Yes. bese bathola ke ngiyababingelela bonke egameni Yebo. lenkosi uJesu Kristu amen. Amen. Sibonga ukusivulela ngevesi, sibonga futhi ukusivulela nangomkhuleko. Okay. Yebo. Siyabonga nje kakhulu sasihlonipha futhi nesikhathi sakho. Ithi ngingasamoshi isikhathi ngidedele kuwena. Wena owaziyo ukuthi thina imessage oyiphethe mhlambe singene kuyona. Okay. Yebo. Ama message enginawo maningi Oh. kodwa ke ngithathe nje lawo ambalwa abantu ke enginabo kwi WhatsApp yami ngiyabathumelela njalo bawathole wonke Yes. obuningi bawo ngoba njengamanje nje akhona enginawo vele Yeah. kodwa ke ngenxa yesikhathi angawa compile wonke abendawonye kodwa ngiyangithanda ukuthi ngwahlanganise mhlambe mayisefika la kubo 15 to 20 Yes. bese ngiyawahlanganisa ngiyawathumela ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ngingawathumela mhlambe ngithi mangithola imessage each time ngithola imessage ngiyithumele bona ngazathi ngingagcina sengenza ama message uthola ukuthi abanye abantu angibathumelanga or amanye ama message ngicabanga ukuthi ngiwathumele kanti angiwathumelanga Yebo. manje ngicabanga ukuthi emaningi mangiwalindile amaningi ngoba vele ukhona nomunye umsebenzi engiwenzayo Yes. okaNkulunkulu Yeah. manje ngithanda ukuthi izinto nginganike lokhu ngunike isikhathi sakho nalokhu nginike isikhathi sakho Oh. so yeah. la enginawo ke ngiphethe nje lawo engicabanga ukuthi nje ambalwa nje kakhulu impela ona maningi bantu enginama WhatsApp bayawathola bona njengoba enjalo Yebo. amanye avela kaningi ke ama message thola ukuthi ayavela la ngilokhu ngiyawaphinda njalo njalo okunye engakusho abantu abaningi banawo lawo ma message lawo Oh. like ama message abo ma perfume uNkulunkulu akawafuni into zamacici ezokuloka kweinwele ezokupendwa kweinwele amabhloko ama high heel amaboots kwabantu besifazane izinto ezenjalo nje uNkulunkulu izinto lezo akangayifuni nelokhozana nokukhatha kweinwele emasayitini nentshebe lesihloni esihlophisayo Yeah. uNkulunkulu izinto angayifuni zonke lezo mase siqhubeka ke siyathola ukuthi uNkulunkulu akafuni nizongixolela abakwethu ngevoice ivoice yami lokhu iyabaleka nje iyangishiya ngiyasilela nje impela ngevoice Yeah. uNkulunkulu akafuni ukuthi masitshala simixe imbewu Yebo. noma ngabe mhlawumbe uzotshala ikhabishi la kule ndawo Yeah. utshala ikhabishi nje kuphela ungatshala ikhabishi umixe nespinach ufake nabo carrots kanjalo njalo ufuna nje kutshala imbewu eyodwa kuleyo ndawo le mhlambe ngapha usungatshala enye imbewu Yeah. ongamix so into engibelivela kuyo ke mina ke ngibelivela ekuthenini uNkulunkulu konke akasitshela khona usuke enzela thina Yes. akenzeli yena ngeke ngafunda la phambeleni iverse lapha ku Isaiah angisuloku ngiqhubeka ngifunda amaverse ngoba ngibona ukuthi ufunda amaverse lawa esikhathini esiningi abantu bagcina sebevela lapha bengafundi iBhayibheli kusho ukuthi kokunye nje mhlambe ezovele ngiquote nje mhlambe ichapter umuntu asifundele kokunye ke mhlambe ngangena ke emaverseni kanjalo njalo abantu basuke bangathanda ukuthi azifundele so uNkulunkulu konke lokho akwenzayo wenzela thina kenzeli yena akazuzi lutho Yebo. ngalokho ngeBhayibheli iBhayibheli leli akanandaba nalo alincedi nganiksi kodwa linceda mina nawe lapho ukhona Yes. ne cross breeding yezilwane uNkulunkulu akayifuni ukuthi uthathe imbongolo ohlanganise nehashi Oh, yebo. uNkulunkulu akafuni like mhlambe ngesisikhathi uthathe inja asithi mhlambe kunenja ene good
sense of smell kodwa ingakwazi ukugijima ayibaleki yahluleka kodwa ismell sayo sigodi kakhulu ikhona egijima kakhulu kodwa hayi ismell sayo sifile nje so when uya crossbreeder lapho ngoba ufuna lenje egijimayo ikwazi ukuthi ibe ne sense of smell uNkulunkulu akayifuni uNkulunkulu ufuna ukuthi uyeke injalo akafuni ukuthi sizimixele izinto lezo uNkulunkulu makenza zonke lezi zinto njengoba sengishilo akenzeli yena wenzela thina uthola ukuthi siyazenza lezi zinto lezi lapha emizini yethu izinto bese singahambi kahle siblame uNkulunkulu sithi uNkulunkulu kanti iyo lento yenzile wena la ejardini lakho ngoba manje akasitshela ukuthi why and there's no need futhi nokuthi asitshele uNkulunkulu ufuna nje umuntu olalelayo uthi ke uNkulunkulu futhi abantu bafundisa into abangayazi ngiyacabanga ukuthi ke ukhuluma ke ngabaholi bamabandla ukuthi into abayifundisayo abayazi akusho mina bakwethu kusho uNkulunkulu ukuthi nifundisa into enengayazi ngathi ke mina ke mase ngicabanga ukuthi uyithathela kuphi yonke lento ifana nokuthi abantu ba celebrate abo 25th December njengosuku okwazalwa ngalo uJesu mawuthi uya-check eBhayibhelini alikho ngangicela phambilini ukuthi abantu bake beze la ko-Kota2 Media nakwezinye indawo ama-podcast aseduze nabo ukuthi bahambe bayoyichaza indaba zokucelebrate abo Christmas ukuthi sibuya kuphi indaba zokucelebrate mangabe kumbulwa amatshe indaba zokucelebratewa abo Passover kodwa abantu abaveli kodwa baqhubeka and by so doing they are cursing themselves ngoba iBhayibheli liyasho especially indaba zifana nabo Passover nabo uzokuhlaba uNkulunkulu ubeke kwacaca eBhayibhelini ukuthi akusahlatshwa kodwa abantu baqhubeka and uNkulunkulu uthi ke ngokwenza lokho siyaziqalekisa la masithola la uNkulunkulu ukhala ngabantu abakhipha izisu ngoba uthi lokhishwa kwezisu bulala and unfortunately ke manje ke lo mthetho loyo ubhaliwe la ecountryn yethu ukuthi leyo nto le ingenziwa imessage enginayo ke manje ithi uNkulunkulu upresident ngabe uzothini kuNkulunkulu ngalela langa ezobeme phambi kwakhe ngalabantu abangaka bafile ngoba right khona manje we speak uthola ukuthi bakhona babhizi bayahushula basemakliniki basezibhedlela so uNkulunkulu akazifuni lezo into ezifana nalezo kodwa abantu bayaziqhubekela upresident ngizamela ukuthi ngicommunicate naye manje ulapha phezulu upresident ngakwazi ufinyelela noma ungazothumela i-email angamane acknowledge nje ngoba ngimbalele kayi2 eyokuqala i-email azange ayiphendule okwesi2 ngabhala ngathola ilokhozana i-post number ngathola nama-email ayithu yasePitori nase-Cape Town ngambhalela ngizama ukumchazela ngazo zonke lezi uNkulunkulu angazifuni njengoba ngangibalile naqala ukuthi akafuni into zabo zangoma izinto zamagezi into zama-sports njalo njalo so azange ulokhozana opresident kwesi2 wangiphendula nje wa-acknowledge nje ukuthi uyitholile lo ncwadi leyo wavala la wehlukana nami manje ngiyayicabanga indaba yakho ukuthi hey ngalela langa kuyoba nzima kuye ngoba masifunda la go Isaiah chapter 24 verse 22 liyasho kahle ukuthi uma ufa makefa labona laba abasiphethe uma kefa uya straight la isebenzela khona indawo zethu iparadise nelokhozana ne Hades so uthi uNkulunkulu uyavala lapho nizozifundela nje nizokuthi lithini kahle kahle iBhayibheli uthi uyabagroupa lapho ama leaders uyawagroupa like prisoners and then abavalele you will shut that ditch until the time of punishment cabanga ulapha emgodini uyopunishwa nini ngoba leso sikhathi lesikuthi uthi mawuthi yabatshela they would not listen abavele baqinisa amakhanda uthi uNkulunkulu la abasebenze kahle bazoba noAbraham
Yebo. basahamba bawuhlala ndawonye noAbraham ama-beats uNkulunkulu akawafuni ungangeni okungena esontweni Yeah. akafuni nje ukuthi bavunyelwe abantu abafake ama-beats endlini yakhe kodwa ke ngi-understand ukuthi bakhona bangena nawo ama-beats badle nesidlo beyifakelela ama-beats abo uNkulunkulu akafuni ukwabona ngoba into lezo eziphambene nentando yakhe nemithetho yakhe. Amen. Kuthiwa ke lana ke baningi abantu abakholwayo abazoya esihokweni angazi ukuthi obani Abakholwayo. yes amakholwa abaya esihokweni so angifuni ke bakwethu ukuthi nithi uDuba uthi yena ayakayi lapho angazi nami ngoba umuntu uyashelela kusemhlabeni phela la sisenyameni la izinto ziningi ungathola ukuthi uyashelela manje ungekalungisa indaba zakho uyafa uyabona so uNkulunkulu izinto lezo akangazifuni lezo nansenye indaba futhi la abantu basewisile akuseyimba kwethu engisho njalo ngicela ukuthi ni understand this message I'm sure ngithola okwesithu noma okwesithathu uNkulunkulu uthi yekelani baphathi bamabandla bebandla lasewisile lapho ukukhiphisa abantu imali babhadalisa imali like kuthiwa ubhadala amathikithi akayifuna uNkulunkulu yonto leyo uthi abantu abakhiphe imali ngokujula kwenhliziyo zabo uthi futhi nyamaza umuntu oyikhipha ngokujula kwenhliziyo yakhe uthi le eyithikithi umuntu la efostwa khona ukuthi bhadala uthi le uNkulunkulu akekho lapho. Amen. So uyabona futhi nje negama elithi bhadala kahle kahle la iBhayibhelini alikho. Amen. La iBhayibhelini kukhulunywa ngo-return. You return it. Yes. You give back i-offering. Yep. Ngoba njengoba kuthiwa you return nje ureturna kuye lo okubusisile. Amen. So manje sizozenzela ke thina ke senze ngendlela yethu leyo nto leyo uNkulunkulu izinto angazifuni kakhulu lezo. Ufuna uNkulunkulu ukuthi silandeleni incwadi yakhe iBhayibheli yakhe. Sizokhuluma ke la le mthetho lokhuzana le ndaba le engikhuluma ngayo la. Yep. Indaba le engazi ukuthi abaningi okunye futhi uNkulunkulu uthi akafuni ukuthi umuntu wesifazane athuma umuntu wesilisa noma in any situation kahle kahle. Yep. Manje ngizibuze mina ukuthi okay uhlala nonkosikazi wakho lapho uyagula usembhedeni bedridden. Yes. And kumele ukuthi akucela ukuthi umenzele something what do you do lapho angazi ke lapho ke ngoba uthi in any situation umuntu wesifazane angathuma umuntu wesilisa that's why ethi nalabo abaphethe ezikhundleni yes abantu besifazane badelike ezikhundleni bangaphathi abantu besilisa Amen. leyo uNkulunkulu akayifuni and ama message abuya kuNkulunkulu awajabulisa abantu. Yep. Uthe uNkulunkulu lapha kuEzekiel chapter 2 verse 6 uthi la ngothuma khona uyofana nanokuthi umi phakathi kwezigopiyoni. Yep. Akathi kuzofana nanokuthi kunescorpion lapho futhi kuzafana nokuthi uphakathi kwezigopiyoni. Yep. That's why abantu ke bexabana nathi kangaka ngemessage yesabatha thina esiphethe sabatha futhi into engichazayo engijabulisayo ngijatshuliswa ukuthi akumina ngedwa umuntu ophethe this message yesabatha yabona ukuba mhlambe kuthiwa yimina kuphela engiphethe le message bengizoke ngezibuza umbuzo ukuthi manje why kube yimi kuphela kodwa at the same time bokuzamela ukuthi ngiconsult eBhayibheli ngezukuthi lona lethini ngaleyo message leyo ngoba ke futhi nalabo esithunywe nabo asikho ndawonye asazani sazana khona la kwa social media into esihlanganisayo leseni ulokhuzana uEzekiel ekugcineni
Makeloku eqhubeka uNkulunkulu emthuma ngoba izinto akamthuma zona uNkulunkulu izinto ezingajwayelekile, izinto ezingabajabulisa abantu, izinto ezibakhipha emithethweni yabo ngoba abantu phela banemigomo. Yebo. Ya bathi amabandla abo banemigomo yabo. So le migomo yabantu ingaphezulu kweBhayibheli leyo engibona ngakhona. Yebo. So uEzekiel lapha ku chapter 20 verse 49 mangaphosisi. Uthi uEzekiel uNkulunkulu uNkulunkulu umcela ukuthi ukhulume nabo manje labantu njalo labantu bathi ngikhulumize. Sekeze uyasaba naye manje. Yebo. Sina lapha ku Jeremiah chapter 20 verse 8 lapho uJeremiah uthi uNkulunkulu unyazondwa ngenxa yakho. Yes. Ngoba uNkulunkulu mayisithuma ukuthi hambani notshela abantu batshela izinto ezingajwayelekile. Yebo. Noma mhlambe izinto abangazifuni ngoba banendlela asebejwayele ngayo eyokuphila in general nokukhonza. Yeah, ukuthi abantu banendlela zabo. Yeah. Yeah, siyadlula ke lapho. Siye lapha ya kwisabatha. Yebo. Yeah. Isabatha leli sizolihlukanisa. Ufuna sisebenzise selidivide kayi-2. Kube ne-spiritual part, kube ne-physical part. Mhlawumbe abantu bazo-understanda ngoba bakhona abantu abafuna ukulalela bayazi ukuthi kuthiwani kodwa ke okwamanje sizake sithi ukudlula kancane before ngisiza la elokhuzini ekhulumeni ngesabatha besiye lapha ekuthenini kwi old covenant ne-new covenant. Yep. Isivumelwano esidala nesivumelwano esisha abantu bayamixa ke lana bamixa isabatha namasabatha namasifunde eBhayibheli lemithetho le ebhalwe encwadini ayihlangene nemithetho kaNkulunkulu ebhalwe ematsheni. Yep. La kayibhale ngomunwe wakhe le ebhalwe nebhalwe uMose ayihlangene nokubekwa kwayo futhi mayifakwa lapha ku covenant box eka esencwadini ibekwe eceleni. Yep. Masiya lapha ku Deuteronomy chapter 31 verse 24 and 25 ibekwe eceleni eka Mose ayihlangene nale kaNkulunkulu ekaNkulunkulu masiya lapha ku Exodus chapter 40 verse 20 ifakwe ngaphakathi kwe covenant box intact akunamthetho okhishiwe lapho. Okay. Yeah. So ufuna ukuchaza ke le ndaba ye old covenant ne new covenant abanye bayichaza nabo ngendlela yabo nami ngizoyichaza ngendlela yami engiunderstanda ngayo eBhayibheli. Yeah. I-old covenant inokuhlaba lapho kwakuthiwa mangabe wonile Yes. uza nejuba noma uza nesilwane Yep. uya kumpriest kuzohlatshwa chithwe igazi Yes. uze kuxolele izono zakho. Yep. Old covenant leyo bese kuba namasabatha. Yes. Amasabatha sikhulumile ke ngawo lapha ku Colossians chapter 2 verse 16 nokuphela kwawo ukuthi waphela amasabatha anokudla nokuhlaba akukhulunywa ngawo lapho. So abantu ke basuke bathathe nesabatha leli eliku-10 commandment elibhalwe uNkulunkulu lapha ku Exodus chapter 20 verse 8 mawehla nayo basuke bathathe nalelo lisabatha bawumixa lapha yana. That's why uNkulunkulu ethi abayazi into abayifundisayo abantu bese kuba yiPhasika. Yep. iPassover iqala eGibhithe. Ama-Israyeli mayiphuma eGibhithe aya ezweni lesethembiso lapho befundiswa khona ukuthi benze kanjani kodwa ke sizalithola ngendlela sizolichaza ngendlela konke lokho kwakuhlatshwa kubheke uJesu ukuza kwaJesu. That is an old covenant ke leyo. Yebo. So masiya kwi-new covenant. I-new covenant ke yona ke iqala emva kokufa kwaJesu. uJesu uthe mayiphanyana kwesiphambanweni le old covenant le yaphela eyokuhlaba. Oh. Yeah, ngoba lokuhlaba lokho lo mkhosi lo yayisingathwa abapriest. Indaba abapriest abasekho baphela nabo. Yebo. Yeah. So i-new covenant
ngokulokhozana. That's why lapha ku Colossians chapter 2 verse 17 Yes. kuthiwa kwakuyisithunzi nje lezo zinto lezo ezokuhlaba of the things to come. Yebo. Ukuza kwaJesu ukuthi uJesu emva kuba uJesu sekebethelwe kwachitheka igazi lakhe la ahlanza izono zethu sonke. So Yebo. emva kwalokho akusenakuhlaba. Kusho ukuthi into ezifana nabo Passover lezo azisekho, kodwa indaba yePassover sazoke sithi ukungena kuyo ke kancane. Yebo. Yeah. Masizobuyela ke ngapha kwilokhozana kwisabatha. Yes. Ngifuna ukuthi ke ngiqale ngiyibeke kanje le ndaba. Masifunda lapha ku Genesis usofunda uverse 1 no 4. Yebo. King James ne? New King James. Okay. Ya ngathi soyidinga ekugcineni. Okay. Ngizofunda la kuleli lami eBhayibheli lifundeka kanje, and so the whole universe was completed. Lithi so the whole universe was completed. Yeah. Kunywa nge-universe lana. Bese siya ku verse 4, uverse 1 loyo, bese siya ku verse 4. Yeah. Uverse 4 ufundeka kanje, and that is how the universe was created. So uNkulunkulu mayidala Yes. akadalanga umhlaba kuphela. Yep. Udale izulu nomhlaba simultaneously. Yebo. Yeah, ukuthi waqala wenza izulu mhlamba waqala ngomhlaba zonke lelokhozana iuniverse nje wavele wayicreate nge6 days. Amen. Waphumula. So lokho kusifundisa ukuthi nama beings in heaven ayaphumula ngesabatha. Oh. Yeah, leyo nto lo isifundisa lokho ukuthi nama beings asezulwini ayaphumula ngesabatha. Manje abantu ke abafuni okulalela. Ngisafuna ukuthi ke ngithi ungena kancane edabeni longalaleli. Yeah. Abantu ungalaleli. Masivakashela lapha encwadini kaJoshua. Siyathola ukuthi uJoshua kwathi ahambe ayolokhozana ayobhubhisa konke zonke izinto eqalekisiwe lapha ayobhubhisa. Yes. uAkhan wathatha something, waba nezinto akayithathayo. Ngazifundela lapha ku Joshua chapter 7, usifunde chapter 7 wonke. Yep. uAkhan waba nezinto akayithandayo lapho. Uthe uAkhan sekegangile afa amasotsha. Yep. 36 of them. Into engikaze yenzeka kulamasotsha kaJoshua. uJoshua instead ukuthi abuze ukuthi bakwethu nenzeni khona into eniyenzile, kodwa wablame abani? Wablame uNkulunkulu ukuthi ayikhona man. Wabiza amadoda amakhulu aka-Israyeli bahlangana bakhuluma noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kanti manje why usiletha la kanti usilethele uzosibulala wathi uNkulunkulu iproblem ekulabantu bakho lapha. Yebo. Indaba yani yokungalaleli uNkulunkulu. Yeah. Masiqhubeka ngalokungalaleli uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ubhujiswe like aboMapetla, uMosinawana, yonke le ndawo kuza la eWhite City uyabona. Yabona lapha enzansi lapha kunemroka lapha. Mawuqhamuka ngapha ngenhla iToro incane le ndawo eMroka. Yes. So bathe mabefika lapho bathola ukuthi hayi man incane le ndawo sesibhubhise indawo ezinkulu kangaka. Le is not a threat. uNkulunkulu akazange asho njalo. Ukuthi le i-threat le ayise i-threat uthi bhubhisane konke nithatha indawo. La uzohamba khona, la uzonyathela khona indawo yakho le. Bathi bebefika endaweni encane efana bomroka, khuluma ngelokhozana ngezwe lamaPalestine la. Bathi bebefika lapha bangayibhubhisa bayiyeka, yakhipha uGoliath. Oh yes. uGoliath waphuma lapha ngoba zange bayiyeke. So namhlanje Yebo. usaliwa lapha ama-Israyeli namaFilisti. Yebo. Usaliwa namhlanje. So siblame ama-Filisti indawo yawo leyana original. Kodwa ke ngesikaNkulunkulu phela wathi uNkulunkulu bhubhisa yonke indawo. Kufanele leya ndawo ayikho.
ama-Israyeli ayithatha over. So balwa nje ngoba bathi yindawo yethu, nama-Israyeli phela indawo yawo la uNkulunkulu abanike, kodwa azange bagcine imithetho kaNkulunkulu, azange balalele njengoba uNkulunkulu esho ethi gcinani isabatha. Thina sizenzele zethu izinto ngendlela zethu. Siye nalapha uKing Saul, the first king yakwa-Israel. uKing Saul kuthiwa hamba ayobhubhisa ama-Amaleki. Yep. Kuthiwa bhubhisa konke lapho, ungashiyi lutho. Yes. Babefika lapha kuma-Amaleki, uKing Saul indodana kaKish, very influential guy uKish. Babefika lapha kuyilokhosana kuma-Amaleki, babone insizwe ezifana nabo Agag, king yakhona. Yeah, istory lana ke is about uAgag. Yeah, njengoba sikhuluma kanje izasithatha yosifaka nalapha encwadini kaEsther. Yeah, ngoba ngifuna kuzovela le ndaba kaAgag len. Okay. Bafika bathi mabethi babebona insizwe ezifana noAgag king yakhona bathi hayi khona man, angeke man, uNkulunkulu wenza imistake lana. Uflathela zimbuke wensizwa phela lona, angeke simbulale sizomthatha sambe naye. Bathi mabethola intombi zakhona bathi hayi ezinje intombi zona cha, insizwa nazo ikhona azothola amakhosikazi la, uthe uNkulunkulu bhubhisa konke. Yebo. Bathola inkomo ezinonile, izimvu nezimbuzi bathatha besa nazo, uNkulunkulu uthe bhubhisa konke. So siyeke lapha sibone ukuthi ungalaleli kwaNkulunkulu, ungalaleli uNkulunkulu kuhamba kanjani. Selapha encwadini kaEsther. Amen. Sizothola ngendaba kalokhozana kaAgag. Yebo. La istory is about abantu ezokhuluma ngabo, uMordecai. Yep. No Esther. uEsther ngizothi iopportunist. Oh. Ngendaba kaVashni. Yep. uVashni ongazange lalele umthetho kaking. Yes. Yeah. So ngizathi ke mina ke ukungalaleli kwakhe uVashni, it was a blessing for abaJuda. Yep. Sizoyithola ke la encwadini ku chapter 3, Esther chapter 3. Yep. Sizoyifunda lapha kuno Haman, kuno Mordecai a Jew, uEsther is a Jew, uhlobene no Mordecai. Oh. Yeah. uNkulunkulu azange alalele, kodwa omunye nomunye angazifundela nje le ncwadi incane lena, ngafunda from chapter 1 until the last chapter. Masifunda la sizothola ukuthi uEsther uyashada no king. Yes. Endaweni kaVashni, ngoba uVashni sekekhishwa ubekele eceleni. Une prime minister lapha enguHaman. Yep. Bese kuba nesikhulu lapha esinguMordecai, a Jew guy. Oh. So this Jew guy akafuni ukukhothamela uHaman. uHaman masifunda la from verse 2, kodwa ungayiqala nje khona lapha elokhuzeni eqaleni, ungafunda nje from verse 2 to verse 4. Awusuzifundela nje wena kahle lapho uzothola ukuthi kutholakala ukuthi uHaman lo uyi-descendant kaAgag. Oh. Agag lo ngazange abulawa, uNkulunkulu angethi wathi bulala konke. Yep. So Agag azange abulawe nabanye ke, so uyi-descendant yakhe ke ulokhuzana uHaman. uHaman lo ufuna ukuthi uMordecai amshayile indesheni, manje uthi cha angeke, so uthi awabhujiswe wonke ke abaJuda bonke kumele babulawe. Yebo. So ngendaba kaHaman noEsther otholakala ukuthi akangene lapha ePalace
Yes. so asinda kanjalo kodwa komunye nomunye uzozifundela lo story leso ngichaza ukuthi ke indaba yokungalaleli uNkulunkulu ihamba kanjalo ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma singamlaleli thina sicabanga into zethu sithi hayi mina le imessage angiyithola angijwayelanga le indaba yesabatha yokukhonza uNkulunkulu Saturday mina ngikhula ngihamba nogogo nomama ngikhula ngihamba nomalume omunye ahlangana nomngane emsebenzini or esikoleni kukhonzwa Sunday le ayekho ene manje ke unfortunately ke ikhona la eBhayibhelini Yebo. ya indaba yesabatha Amen. njengoba ngishilo ke ngathi istory hlukanisa bengizama nje ukuveza ke bakwethu ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngelokhozana iBhayibheli lisitshela ukuthi kwenzakalani uNkulunkulu masingamlaleli Yebo. ya ngoba uNkulunkulu uqale asiwonisha kuqala Yes. abantu ke balalela kodwa ke into engijabulisayo kuyo yonke lento Yebo. baningi abantu asebelamukelile isabatha Amen. ya baningi kakhulu Yebo. abanye baze bayangibiza nokuthi mhlambe bahlangana bayangibiza ukuthi ngizobachazela kabanzi abanye bayangena ngama WhatsApp ukuthi sicela ukuthi usichazele lapho ukuthi nokuthi ukwenziwa kanjani Yes. so baningi ke into engishoyo ukuthi bayichazile bayizwayo le ndaba yesabatha Yebo. ngiyathemba ukuthi namanje bakhona abaningi abasozoyizwa indaba yesabatha Yes. sizoya ke manje lapha ku-Exodus chapter 20 Okay. kunemthetho kaNkuluNkulu Yebo. esihlephulayo thina siyayihlephula le mthetho kaNkuluNkulu ngoba asithandi lo khosana isabatha le Eish. ya siphazanyiswa ileli sabatha Yebo. so bese sithi hayi isabatha lapheliswe isabatha cha ayihambe kanjalo le ndaba lena ngizoyifunda ke la from verse 8 to verse 10 Amen. ya masuka lapho sizaphinde sicomboze siye nalapha ku Genesis chapter 2 Okay. sifunde u2 and 3 Amen. masifunda lana ifundeka kanje asiqali ke futhi nokulifunda Yebo. noma uzathanda ukulifunda lapha ku noma ngilifunde lana Ngalifunda. okay Ngizolifunda. usifundele kusukela lapha ku Exodus chapter 20 verse 8 to 10 Amen. Verse 8 uthi, remember the Sabbath day to keep it holy. 9. 6 days you shall labor and do all your work. 10. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Yes. yeah that's why ke ngithe ngizazama ukuthi ngihlukanise kayi2 Yebo. kube no spiritual part no physical part Yeah. lo esimfundile manje u physical Yebo. yeah simthathe njengo physical ukuthi awusebenzi Yes. isisebenzi sakho enkomo yakho awusebenzi asisebenzi lezi zinto lezi Yes. asithathe ngo physical ke leyo Yeah. ukuthi asebenzi size manje la ku spiritual Yebo. yeah sifundela kulokhozana ku 11 uGenesis. Exodus Seseku Exodus. Exodus lapha ke Exodus yaqhubeka njengani sicende ku 10 Siya ku11. Okay. 11 manje Yep. For in 6 days the Lord. Okay. For in 6 days. sibuko manje Sengiyabona. okay all right. Yebo. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Okay.
aselapha ku Genesis chapter 2 Oh, ufunda u2 and 3 amen. lapha ku 2 Genesis chapter 2 verse 2. yeah verse 2 and 3 Okay. And on the seventh day, God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. 3. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God has created and made. yeah Yes. yeah siyathola ke lapho ke sifaka ngapha ke kulokhuzana ku spiritual Yep. u verse 11 lona Yep. kunezinto ke ezi spiritual into ezi spiritual asiziboni Yes. uNkulunkulu ukhuluma ukuthi isabatha lingcwele Yebo. lelisabatha ulibusisile Yes. lelisabatha alifani namanye amalanga Yep. ngoba uliseparatile liseceleni so izinto zikaNkulunkulu ufuna uNkulunkulu nje ukuthi ufuna umuntu abantu balalele Yes. ngoba masingalaleli izinto zizosibhedela mase sibhede izinto siblame abani siblame uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu yabona masingafunda omunye angazifundela nje naye lapha ku Numbers chapter 22 from verse 22 wehle nayo lapho uBalaam umprofeti Yep. uya kuBalak uNkulunkulu akashonga akavumanga ukuthi akayi lapha kodwa ngoba uyazenzela nje akalaleli uyaya lapha kodwa ke makeya lapho ilokhuzana uhamba ngembongolo Yep. imbongolo iyalokhuzana iyabaleka endleleni uyayishaya yaphuma endleleni uyayishaya imbongolo so imbongolo isigcine sibuza manje ithi manje wangishaya kangaka ungishayelani ngoba ukwazi ungishaya kanje uthi na uphuma endleleni mos uNkulunkulu angethi umvalile manje Yebo. ukuthi angaboni athi lokhu zathi nansi nangumuntu uphethe isod lapha makethi uNkulunkulu amvula amehlo ayiboni lokhu uzana isod awele phansi oBalak ngisho ukuthi ke izinto lezo ezispiritual ukuthi imbongolo yabona ukuthi la kunengozi yena umvala amehlo right khona manje izinto ezispiritual lezi ukuthi sabatha lingcwele Yebo. so lo ngcwele lo asimboni Yes. akekho ungasitshela ukuthi ikhala engcwele injani makuthiwa le ndawo le ingcwele simple as that ungayi lapho wena Yebo. kuneyibusiso kuNkulunkulu akazehlisayo ngesabatha on the seventh day ukuthi abantu babusiseke lingoniwe ingakho uNkulunkulu egcizelela nanokuthi singaloni nokulona isabatha yabona nje masifika lapha masifunda lapha kuNehemiah chapter 13 verse 15 and 16 siyathola lapho ukuthi akuthengwa awuthengi nakuthenga bangathengisi nakuthengisa ngesabatha futhi ke we don't even travel ngesabatha abanye badumisa nemoto adumisa imoto drive ayilapha lokho zenenkonzweni usulipholile esabatha leli sabatha lingcwele leli awuzenzi lezi zinto awusebenzi you just relax nambe nohlangana la nihlanganyela khona nikhonza uNkulunkulu nesibuyele ngeenyawo ihamba ngemoto ngayikho ngizama ukuchaza ke ungcwele lo okaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi senzeni simlalele senze lento le akayishoyo kuphela uNkulunkulu abantu engicabanga ukuthi baba nenhlanhla kodwa noma baba nenhlanhla bakhona ukuphutshuka uAdam noEva Yes. baba nenhlanhla ngoba wabatshela ukuthi kuzokwenzakalani uma nidla lapha yana Yes. kodwa manje bona baphinda bawadla sebetshela ukuthi kuzokwenzakala thina sitshelwa ukuthi nje ungakwenzi lokho kuphela like masifunda lapha ku Kings First Kings or Second Kings lapho chapter 13 yathola lapha umprofeti wakwaJuda uNkulunkulu umthumile eBethel uthi mawubuya ungahambi ngendlela ohambe ngayo ungadli ungaphuzi manzi so uthe mayibuya wakhohliseka endleleni
manguseyadla phuza amanzi kwenzakalani ambulala ibhobesi ngoba zange lalela uNkulunkulu and uNkulunkulu akamtshelanga ukuthi kuzokwenzakalani. uNkulunkulu ufuna nje umuntu ozolalela phela nje lala lento engotshela yona njengoba right namanje uyasitshela ukuthi isabatha leli kumele ligcinwe lingcwele singaloni asiyubasa namlilo. Yabona masiyana lapha ko Exodus chapter 16 yes lapho kwaqala khona kwavela indaba zemana ngazifundela nje wehle nayo zathola ukuthi uNkulunkulu ushilo wathi ngosuku lokuqala lesibili lesine up to usuku lwesithupha siyayithatha imana kodwa ngesuku lesithupha sithatha double portion lapha kwaShabango ne5 lapha kwaTuba sewu3 sithatha iportion double portion elingene thina lapha kwaTuba nani lapha kwaShabango thatha double portion elingene nini. So namhlanje into engithi ngizoyisho le ekuqaleni lena kodwa ngisengayifaka namanje thanda ukuthi ngiyilungise le ndaba ngoba ukhona umunye umzalwane othanda oyathi mayivela la asho i-date nelanga nesikhathi ukuthi manje leyo nto ngibona ngazathi iyasiza ngoba omunye umuntu namhlanje ngithi nje kuma sirecorda nje omunye umuntu uzothi hayi ngalela next week mase mhlambe uhlangana nale video le next year or late enyakeni athi hayi last month manje ungathole kahle manje namhlanje i25 zika May 2026 Monday njengoba sirecorda nje uNkulunkulu ke uthi ke i-double portion izothathwa Friday. Mina ngiyazi ukuthi okay namhlanje ngemhla ka26 ngomhla ka25 kuMay ngizorecorda la uthi ngithathe double portion ukwenzela ukuthi namhlanje Monday angisathathwa mana isikhona endlini sesiyadla nje. uNkulunkulu utheni Saturday Friday osuku lesithupha thina ithatha namhlanje ithatha izolo mina sibolile sengitshela uShabango la iShabango hayi le ndaba kaNkulunkulu ukuthi uthatha i-double portion lena ayikho i-wrong lena ibolile le iphuma ibongo phela lena iphuma impethu iphuma impethu phela lento awu ngempela Toba hayi iphuma impethu lento man uNkulunkulu wrong siblame abani uNkulunkulu and uNkulunkulu is not wrong uthi kuphekwe futhi nokuphekwa nge-preparation day so manje uthola ukuthi ke manje sesiblame uNkulunkulu uthi Saturday usohlangana nomakhelwane lapha Saturday awilandanga awuthathanga i-double portion for i-Saturday ngoba ngibonile ukuthi ngithathe Monday ngathola ukuthi ngithathe Sunday ngathola ukuthi ngakusasa Monday ibolile manje usho ukuthi hayi ayikho yonke lento le sengihlala nomakhelwane lapha amakhelwane nidlana namhlanje ngoba lento iyabola le uNkulunkulu phela hayi udlala ngathi awuthi umakhelwane hayi thatha double portion phela izolo iphekiwe sidla yona nomndeni wami kanjani ngoba iyabola asacabanga manje ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ukhulume ngeSaturday nge6th day ngosuku lwesithupha thina siyazenzela uNkulunkulu ufuna umuntu olalelayo zonke izinto akazikhulumayo ngendlela akazikhuluma ngayo le lokhuzana ukupheka lokhu ukuprepare kusithatha kusifake kuphi Exodus chapter 35 sithatha kuyosibeka lapha ku-Exodus chapter 35 indaba yokupheka isusa lapha ku chapter 16 la ethi yalungisa no uye lo uya preparewa iyaphekwa bayaboila ababoilayo baya ababrayayo kanjalo njalo kodwa nini ngosuku lesithupha hayi ngosuku lwesikhombisa yes Enzacela ukuthi usifundele yona lapho ku 35 verse 2 Exodus 35 verse 2 yes work shall be done for 6 days but the 7th day shall be a holy day for you a Sabbath of rest to the Lord whoever does any work on it shall be put to death
Oh sila okay yeah na ku 3 I'm sorry yeah Oh, 3. kulela ku 3 ngifuna no 3 lo You shall kindle no fire throughout your dwelling on the Sabbath day. yes yeah njengoba lapha kulokhosana njengoba bazosifundela nje abantu lapha ku Exodus chapter 16 Yeah. yasho ukuthi baya fryer baya boil abakuboilayo on Yes. the 6th day Yeah. so lana ke sifunda ukuthi it you shall kindle no fire Yebo. in your habitations on the Sabbath day. Yes. So uNkulunkulu ufuna silalele le nto leyo enesugcine lo mthetho loyo ngoba wenzela bani mina nawe Amen. akenzeli yena akayikho into uNkulunkulu akayiprofitayo lana Amen. yeah yeah ngiyacabanga ukuthi indaba yelokhosana yesabatha ichazekile Yebo. besidlule ke manje sidlulele lapha ya kwilokhosana kwi Passover njengoba bengishilo ngathi ayisizoyithola ngendlela Yebo. ya kahle kahle la kwi-Passover ngifuna mina ukuthi labantu laba bayigcinayo i-Passover basichazele ukuthi bayithathaphi bagunyazwa iliphi iverse la eBhayibhelini lokuthi ugcinwe lo mthetho loyo ngoba njengoba sengibalile ukuthi ukuhlaba kuhlabela izono ukuhlabela ama sabatha ukuhlabela nephasika Yebo. so manje leyo mthetho leyo ibhalwe encwadini Yebo. incwadi ke imithetho esencwadini yaphela imithetho yokuhlaba Yes. yapheliswa sifundile last time ukuthi iBhayibheli lize liyasho lithi okwenzayo lokho uqalekisiwe so abantu babhizi ke bayaziqalekisa bayaphayila nje every year iqalekiso bayaphayila nje ngoba benza into engasasebenzi ifana nani lokhuzana lokugcina into esephelwe isikhathi efana naleya nyoka leya eyayibekwe lapha esigxotsheni esikhathi sama Israel yeah ukuthi olunywe inyoka abuke lapha esigxotsheni uzophola yaphelelwa isikhathi masifunda lapha ku Numbers chapter 18 verse 4 and 5 yaphelelwa isikhathi ithi isiphelwe isikhathi kodwa ama-Israel eloke lapha eyoyishisela impepho manje sowenza into ephambene nentando kaNkulunkulu uKhengezekiya wafika wadestroya konke lokho manje le egcinwayo iPassover siyidestroya kanjani ukuze abantu babone ukuthi hayi lento la isesebenza iphelwe isikhathi imithetho esencwadini yaphelelwa isikhathi right ilokhuzana iPassover le eqale lapha eGibhithe masifunda lapha eSodus chapter 21 lapho iqala khona ukucotshiswa kwegazi so lo mcimbi osingathwa abapriest Yebo. kwakuba khona abapriest abalevi Yes. kwakudliwa isinkwa esingenamvubelo Yebo. isilwane esihlatshwayo imbuzi noma imvu kube yiduna elinonyaka owodwa vo umuntu ozohlaba uyapurify kuqala udliwa nemfino ebabayo Yebo. bitter herbs abangasokeli abangeni abadli lapho Yebo. abasesikhathini abadli lapho Yebo. so manje yonke lento le yenziwa kanjani ene yayosiwa Yes. kwakungephulwa thambo njengoba sazi nalapha kwilokhozana uJesu mabebethelwe esiphambanweni Yebo. uJesu uye yedwa ongazange ephulwe amathambo laba abayithuwa akabethelwa nabo Yes. bephulwa amathambo Yeah. so leli phasika leli lalibheke khona kuJesu Yes. ya uza kwaJesu ukuthi uJesu uzofika naye naleso silwane leso asiphulwa thambo manje umbuzo wami kulabo abaligcinayo ke ukuthi baqhubeka ngendlela kaNkuluNkulu na if baqhubeka ngendlela kaNkuluNkulu abapriests babathatha bayayosa Yebo. abangasokele ngoba kusasokwa phela manje uNkulunkulu wathi uyaphela lo mthetho loyo Yeah. abasesikhathini benza kanjani i-bitter herbs bayithatha kuphi ake sizwe la ulokhuzana ukuthi uthini uKing
Josiah lapha ku Chronicles chapter 2 Chronicles chapter 31. No 34. Yabona ke manje seyaphambanisa Chronicles 2 Chronicles chapter 34. Ifundeka kanje la from verse 2. Okay. Ifundeka kanje uKing Josiah lo. Yes. He did what was pleasing to the Lord. He followed the example of his ancestor, King David, strictly obeying all the laws of God. Strictly obeying all the laws. Yes. Yeah, selapha ku 34 khona la ku 34 verse 14 ifundeka kanje. Yep. Ifundeka kanje. While the money was being taken out of the storeroom, Hilkiah found the book of the law of the Lord, the law that God had given to Moses. Tolani incwadi Yebo. eyayibhalwe umthetho kaMose. Amen. Lo mthetho loyo unani onephasika. Sithola kuphi futhi indaba yephasika. Siyena lapha ku khona la ku chapter 34 verse 21 okusifundele yona lapho 21. Amen. Ithi, go inquire of the Lord for me and for those who are left in Israel and Judah concerning the words of the book that is found. For great is the wrath of the Lord that is poured out on us, because our fathers have not kept the word of the Lord, to do according to all that is written in this book. Into ebhalwe elokhozana eBhayibhelini. Yeah. Ene indaba yongalaleli ke uNkulunkulu ayiqali la. Yebo. Ayiqali la masiya lapha ku 2 Kings chapter 17 verse 14 bazosifundela bazitholele ithi iBhayibheli nokhokho bethu azange balalela. Amen. Okhokho bethu azange bayilalela indaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu sekekhulumile wasitshela ukuthi senzeka uNkulunkulu ufuna ukuthi senze exactly into akayishoyo. Amen. Yeah, isayida siyayiyeka njengoba esho nje lana lisho ilokhuzana eBhayibheli lapha ku Galatians njengoba sasifundile eqala ukuthi nenza njengoba ngishilo or niyayeka ningayenzi ilokhuzana leyo mthetho leyo ngoba leyo mthetho leyo iphelile kayisekho manje mina into engifuna ukuyazi ke ukuthi abantu bakuthathaphi konke lokho abantu abakholwayo into engiyibonayo manje sebenza nezinto zamadlozi. Yazi into yamadlozi uSathane makelethe into yamadlozi seyiqhamuka through the back door asesayiboni. Oh. Asesayiboni Okay. mayisa through the back door. Yep. Like ukwenza umsebenzi wokuvula amatshe njengoba kusebusika nje manje babhiza abantu bavula amatshe kuno bishop lapha kunabafundisi lapha yana ene lento lehlanganisa namadlozi lapha misikhulumi lapha sikhulume sithi umkhulu wami lana size ngaye namhlanje ukhulunywa izinto zamadlozi uphethe iBhayibheli liyapi lapha ngoba uNkulunkulu akekho lapho uNkulunkulu akekho akashongo futhi akekho umuntu ongangikhothela omunye wangibuza la njengoba ngangibuzile wathi kanti manje nizwa kanjani ngithi ayikho kodwa eBhayibhelini indaba ukuthi kulandelwe kubizwe kwenziwe indumo ezulu yomcimbi lana babisukele eCape Town abantu basukele ePhalaburwa beze la kwaShabangu kuzovulwa amatshe ayikho la eBhayibhelini so kuzenzela nje. So uNkulunkulu izinto ezifana nalezo izinto lezo uNkulunkulu akangazifuni ngoba ufuna senze intando yakhe abantu behlulwa nje ukulandela intando kaNkulunkulu clear from the scriptures. Yebo. Sabatha. Amen. Ukuthi ilanga lokukhonza uNkulunkulu Saturday phela nje. Amen. Yeah. Hayi iyezwakala babduba. Mhlambe ngeke ngibuze la kule ndaba ye Passover. Celebrate sengisho ke manje ngoba ukucelebrate kwalo manje kucelebratewa ukuthi uJesu wafa wavuka.
Kuyacelebratewa lokho. Masingakuthola la eBhayibhelini singakucelebrate. Masingakuthola eBhayibhelini Eh. kodwa ngakutholi. Angakutholi la, ingayitholi lelo verse lesigunyazayo lelo ukuthi celebratewa ukufa kwaJesu nokufa kwaJesu angakutholi la eBhayibhelini. Izinto esizenzela zona lezo esizilethela iqalekiso ngazo. Ukuthi celebrate into ezingekho. How can ukuthi celebrate ukufa kwaJesu? Ukufa. Okay. Kufana nelokhuzana nokuzalwa kwakhe lokho. uNkulunkulu concealed this day Yes. ngoba wayengafuni ukuthi vele icelebrate kodwa sicelebrate ngenkani siveza ngapha esayitini ukuthi hayi 25 and azikho lana eBhayibhelini siya ezinkonzweni siphethe amaBhayibheli. uNkulunkulu sethi yakuthokozela lokho. Ukuthokozela kanjani engashongo ngoba uNkulunkulu ufuna senze intando yakhe la emhlabeni. Okay, mhlambe ngeke ngibuze ngalendlela. Yeah. Hayi ukuthi ku-celebratewa ukuthi wafa wavuka, but kwenziwa ukukhumbula ukuthi wafa wavuka. Mhlawumbe abanye bayibeka ngaleyo ndlela ukuthi we are remembering ukuthi wafa wavuka. Ku right lokho? Cha. Ngoba kukho eBhayibhelini. Okay. Yeah, masifunda lapha ngeke ngalikhotha leli verse naqala la ku Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Uthi lithi ilokho neBhayibheli human beings are created to serve God only. Ayikho enye into esingayibona ukuthi hayi kungcono siyenze lapha masifunda lapha ku Deuteronomy chapter 4 Yes. verse 2. iBhayibheli lisifundisa ukuthi you shall not add nor diminish ezintweni uNkulunkulu akazishoyo. So Yep. if thina sinesifiso sokuthi siyenze lento we can't do it ngoba ayikho eBhayibhelini. Noma ngifuna ukuthi noma singaba naso isifiso sokuthi sicelebrate ukuthi inkosi yethu yasifela, inkosi yethu yavuka futhi ngosuku lesithathu. Asikwazi ukuyenza lento ngoba uNkulunkulu akayisho ukuthi sihlukana nayo sishiya kanjalo. Okay. Ngiyacabanga ukuthi onesifiso sokwenza lokho angakwenza ngenhliziyo yakhe. Yebo. Ngicabanga kanjalo. Ngoba futhi nalo lelikhuzana lePassover le icelebratewa nge14 zinyanga kaAbib. Abanye bathi ke inyanga kaAbib inyanga yokuqala ke I'm not clear ke ngalezo nyanga lezo the way bezikhotha ngakhona. Bathi inyanga yokuqala. Kodwa manje yenziwa nje ngesikhathi sabo. Vele nje iqhamuke lapha ekhalendeni basivezele yona ukuthi ubani uyisetile angazi. Ngaleso sikhathi ngoba yenziwa ngo-April or ngoMarch or ngo-April. Yebo. Yeah. Hayi kuyezwakala leyo party. Ngicela ukubuyisela emuva. Yeah. Indaba yalapha kuma perfume. Yes. Unalo ulwazi ukuthi yini wrong ngawo? uNkulunkulu ufuna simlalela njengoba ngishilo. Yep. Yeah, ufuna senze intando yakhe. Yes. Uyasitshela nje ukuthi le angiyifuni finish. Uyabona kufana nokuluka kweinwele. Abantu baloku inwele benza amarasta, benze bazipende nokuzipenda, zibe brown, zibe white. uNkulunkulu akafuni ukuthi yini wrong I don't know. Oh. Yeah. So ngiyangithanda ukuthi ke abantu ngibatshela ukuthi njengoba nginale izifundiso lezi enginazo akusho ukuthi I know everything. Oyine futhi nezinto uNkulunkulu akazishoyo ukuthi ngezitshela abantu akusho ukuthi ngazi yonke into ukuthi le yenzelwana. Yabona for instance uthi uNkulunkulu ngeSabatha ungasebenzisa ummese. Yes. Ukuthi why I don't know kodwa into engiyaziyo wenzela mina nawo. Njengoba ngishilo nelokhozana nokutshala mawutshala ungatshali imbewu utshala imbewu eyodwa endaweni eyodwa. Yebo. Ungamix. uNkulunkulu wenzela thina akenzeli yena akahlomuli lapho. Yebo. Yeah. Kusho ukuthi yida kasavana. Oh. So iperfume into zabo perfume into zokugcobisa makhwapha
angizazi nokuthi imalini. Ne roll on lutho. Angiyazi nokuthi imalini. Eh. Ngoba ngathi ukuthola kwami mangitshelwa Yeah. kulo nyaka is more than 10 years. Eh. Ngavele ngathatha ngochitha. I-perfume bengiyithanda kakhulu ke yona. Yeah. Ibhodlela elingaka. Eh. Bengisuka special inyolithenga le sentini. Yes. Abo 600. Mm. Elincane elingaka. Yeah. Hey belingilasa up to 5 years. The way bengiyithanda ngakhona perfume. Bengithi mangena endaweni mangifakile leyo perfume yami, ema perfumeni wavala wonke. Yebo. Angisebenzisi nix ukhonto kwayizwa la kimi kodwa hayi manje lo muntu Angizwa lutho. awudli yonke into. Oh, indaba futhi ibe sekudleni Yeah. ukuthi ungadli yonke. Kumnandi uyafaka konke uyafaka Ehhe. uphuma la kumaphosi. Okay. Uyathola ukuthi manje mawuhleli hey lo muntu uqedana thando ngazathi ungaphela. Yebo. Yeah. Kusho ukuthi kufanele ubuzo sifundise ukuthi ikuphi okudliwayo ukuze sokwazi ukavoid lento lezamakhwapha lesi. Yabona nje into ezifana nabo acha kakhulukazi. Yes. Acha iya affecta kakhulu ilokhozana in konje lefakwa kuma chips. Ispice or vinegar. Yeah, ivinegar kodwa Oh. uNkulunkulu ke leyo ke wayikhipha nje complete ukuthi ingadliwa. Ayidliwi ivinegar. Ivinegar nabo coke izinto lezi ngasipoza ngithi nje izinto ezinabo acid. Okay. Abo stone, abo Sprite, izinto ongafanele ukuthi siyazidla lezo ngazifaka emzimbeni zethu. Oh. So mina ke sengize ngisebenzisa ama juice lawo like apple juice, abo orange juice into ezenjalo Yebo. concentrated. Oh. Yeah, izinto engeziphosana. Okay. Amanye hayi ungangishiya nawo la uye ekhaya eNatali ugcwalisa ifridge uthi ngugadi azowatholela. Yebo. All right. Yeah. Ngiyakuzwa. Sibuye kule party ke eyokugcina le. Ithi message akusiwa wonke amakholwa azoyezulwini. Unalo ulwazi kungani? Oh, okay. Anginalo ulwazi kodwa ke ngokuzicabangela. Yeah. Ngokuzicabangela nje mina uthi mangibuka especially njengoba uNkulunkulu sekeshilo wathi abafundi bafundisa izinto ezirong. Ufundisa abantu ngendlela erong. For instance yona ukufundisa abantu ukuthi kukhonzwe Sunday. Yep. Engekho eBhayibhelini. Akekho umuntu ongayiveza la eBhayibhelini iSunday le ukuthi uNkulunkulu akhonzwe Sunday. Nazo lezi zinto lezi njengoba sengishilo ngithi ukugubha bo 25th day of December njengosuku uJesu akazalwa ngalo ayikho la eBhayibhelini. Lezo zinto lezi ngiyacabanga ukuthi ziyaqalekisa. Enye into futhi nesidumbu esiphumela endlini kaNkulunkulu leyo ngizitholela mangizifundela iBhayibheli lana ukuthi alikho ivesi lesigunyazayo ngoba phela kumele ukuthi senze izinto esizitshelwa uNkulunkulu ukuthi isidumbu siyaphumela endlini kaNkulunkulu isidumbu saphumela isidumbu sasibanibani according to the Bible saphumela endlini kaNkulunkulu siyazenzela nje ngoba isidumbu kokuqala sincolile masifunda lapha ku Ezekiel chapter 9 verse 7. Yep. Uyasho ukuthi ngcolisani igceke le nkonzo lala kukhonzelwa khona ngezidumbu ngcolisani igceke ngezidumbu kusho ukuthi isidumbu singcolile is obvious manje mawuzosithatha wena uzosifaka la ngaphakathi endlini kaNkulunkulu sesiclean manje ngoba nako sikwi-coffin enhle edorayo sifakwe ngaphakathi lapho sokuyinto eclean uNkulunkulu akasho manje inyama ngalo ukuthi bafundisana that's why ethi bafundisa izinto ezirong wrong leyo nto leyo. Yebo. uNkulunkulu futhi la into akasikhumbuza yona futhi uNkulunkulu usikhumbuza into ekhona eBhayibhelini ukuthi manje thina izinto sesithatha kancane like myself
ukuthi uNkulunkulu wathi ngesikhathi sokugcina kuzamela ukuthi abantu baphume emadorobheni babalekele emakhaya. Useshilo ke manje uyasikhumbuza uNkulunkulu ukuthi siphume emadolobheni siye emakhaya. uNkulunkulu makethi senze into kumele ukuthi siyenze lonto leyo ngoba angeke akhona ukusivikela la emadolobheni. Uzokhona ukusivikela kahle masise endaweni ezisemakhaya. Masingakhumbula nje kancane istory sika Abraham. Uthe kuAbraham akaphuma ezweni lakubo ayezweni akazomnika lona azange amtshele lutho ukuthi why kumele aphume. Waphuma uAbraham tesekephumile uthe mayifika lela ifika khona why ma uNkulunkulu ekhuluma naye emtshela. And futhi enye into kumele ukuthi si understand ukuthi masizophuma eindaweni zasemadolobheni esemakhaya indaweni esingayijwayelanga kuyophila ngokulima kuyobanzima. NakuAbraham kwabanjalo kwabanzima kakhulu mayiphuma lapha ngoba wabaleka nokubaleka kwaba nendlala kwabazokhona zonke lezi zinto lezo kodwa uNkulunkulu uzoba lapho ngoba no Ezekiel uthe kuEzekiel akaphume aye emfuleni eOlayi uzohlangana naye khona. Nangempela uEzekiel waphuma uNkulunkulu 7 days later wahamba wahlangana naye lapha elokhozeni emfuleni ukuba zangaye kuye wayengeke ayithole lo message. No Mose uNkulunkulu ukhulume naye wathi woza entabeni wakhuphuka uMose waye entabeni azange amtshele ukuthi uzokwenzani wathi nje woza entabeni. 7 days later uNkulunkulu wakhona ukuthi aye kuMose wafika wakhuluma naye. So uNkulunkulu yasexwayisa ke ukuthi phumani emadolobheni niye endaweni zasemakhaya. Ilapho nje message. Amen. Acha ngizwile. Okay. Ngizwe kahle kakhulu. I think for today kucacile uma ngabe kunama questions mhlawumbe ayoqhamuka after. But nje for today kuzwakele. Okay. Yebo. Into nje ngingayisho kubabukele emakhaya ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi foundation qala lapho. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi and then bese ke uyena ozolokhe sisiza kancane kancane unabantu bakhe ubathumelile baningi balokhu bevela ebaletha. I strongly believe ukuthi abayithumi bona bathunyiwe okwethu nje ukuba nendlebe yokuzwa samkele khona sokwazi ukuthi sikhule siphinde sikubheke nasembhalweni ungasheshi uphikise mangabe kuukuthi awuna sure engakusho nje mina ukuthi awukuhlale mhlawumbe uma ngabe kungathatha unyaka wonke noma wesi2 noma wesi3 ungakabi na answer ungaphikisi until kuze kusho yena athi phikisa mase kusho yena kungaphikisa. Yilokho nje engakusho. Siyabonga nje kakhulu babuduba usikhulisile nje ama message walethile mahle kakhulu ayezwakala komfunayo uNkulunkulu acacile mhlambe nje amazwi akho awukugcina. Okay. Masesivala ngathi mina icebo lakaNkulunkulu alingephikisa umuntu. Yebo. uNkulunkulu njengoba sekevelile wathi wakhipha abantu. Yes. Njengoba sikhiphile ke sithi echitha isaka ukuthi sitshela abantu ukuthi igcinwe sabatha. Injalo lento nesazobakhipha abaningi. Mangithi alingephikisa icebo likaNkulunkulu ufunde lapha kuExodus chapter 1 verse 1 to the last verse 22. Ukuthi kwenzakalani kuma Israel lapha yana bethi bawabhubhisa bayawaqeda lapha eGibhithe avele aqhamuka ngobuningi. So ufana nelokhu uza nasezweni lapha kuma Arab nations angithi nje indawo ezifana kakhulukazi nje engayimention yabona abo Saudi Arabia nabo Pakistan indawo engayimention iIran. Yes. Iran lapha bongangeni ama missionaries lapha. Yep. Mawungena lapha uphethe iBhayibheli uyanqunywa kodwa namhlanje that country is a Christian country. Ngoba uNkulunkulu ungena ezindlini
Amen. uJesu ungena ezindlini bayibona indoda egqoka ingubo ezimhlophe abanye futhi babe nenhlanhla azababonise namanxeba Yebo. ngoba phela bona ngokufundiswa kwabo kwiQuran bafundisa ukuthi uJesu azange alokhuzana abethelwe esiphambanweni Yebo. bathi wabethelwa omunye ene uJesu ungaphansi kuka Muhammad kodwa abavezele uJesu aziveze ngokwakhe lapha uyazi imndeni iyahlukana lapha iyaxabana imndeni Yes. amadoda axabana namakhosikazi axabana namadoda abo kuba no-divorce asithi nje for instance wena uyambona lo Jesu ungummuslim Yeah. uyambona uJesu ene ufundwa lelokhuzana leQuran lena and abantu bakhona bayamemorize baba Yebo. bayamemorize bathi ilokhuzana iQuran ina 114 chapters 636 Yo. verses bayamemorize wonke Yo. the latest or be late at the age of 20 kahle kahle bona up to 15 seke yazi yonke into so mawufika lapho unkosikazi wakho umbonile uJesu awukwazi uyomtshela unkosikazi wakho uma Oh. uzomtshela unkosikazi ukuthi inkosikazi ngoba ekseni kufundwa le lokhuzana le iQuran after umthandazo wasekuseni bathi ifatsha umthandazo wasekuseni lo ekseni kusalelo Yeah. so kuyavuka maqedwa lapho kufundwa ilokhuzana iQuran wena sombonile uJesu afika kutshele athi ngendlela nokuphila neqiniso unzima ukuthi utshele unkosikazi lapho uzothi mawuthi utshela unkosikazi athi what athi konto engekho right man lako ufuna Yeah. kumanje kumoshakala yonke lento ngoba okokuqala once wamukela uJesu Yes. omakhelwane mabedlula la ejardini labakhafula mawuya lapha esitolo la ujwayele ukuthenga khona usathengiselwa if uyasebenza emsebenzini uyaxoshwa phela umsebenzi so awusafuneki nje kodwa uJesu ungenile ke into engisho lapha eIran Yebo. Christian country manje liyana Amen. yeah abantu ke ngabashiya ke nalawo masokugcina Amen. Hayi siyabonga. Ama contact awakashintshi. Ama contact wakhe awakashintshi. cha wakashintsha Mhlawumbe ungaphindi wabize. okay Yeah. ilokhozana iWhatsApp Yebo. i068 493 Yeah. 721 Oh. yeah iWhatsApp leyo enesikhathi nesiningi ngiprefera yona ukuthi abantu basebenzisa ilokhozana iWhatsApp ngoba ebesebenzisa ifoni yona ikhona kodwa ke mangabe kuyashesha ifoni ikhona 083 653 8360 Yebo. inokungiphazamisa ukuthola ukuthi ngibhizi ngiyabhala lapha seyakhala mele ngithathe ngiphendule kanti iWhatsApp yona igudi ngoba noma ngiqhubeka ngisebenza ngoba ngesisikhathi ngisebenza kuze kube late Yebo. yeah manje mase ngiqedile ukusebenza sengiyaqala ke manje ngithatha ilokhuzana i-tablet ke manje sengiyachecka kama message abantu ngaphendula ngokulandelana kwawo ngoba angifuni ukuthi bangiphendula ama WhatsApp abantu ngaphendule mama ngivula ama WhatsApp abantu ngivule ngifunde ngidlule ngivule ngihlonde ngivule ufuna ukuvula ngilalele mangabe kudingeka ukuthi ngiphendule ngiyiphendule same time noma ngithi ngizoyeka angisazi manje ukuthi lo muntu ngimphendulile or ngitheni kuye yabona yeah so kuseyiwo lawo baba awashintshi Hayi cha. Sibonga kakhulu babuduba. Inkosi ayiqhubeke nje ikusebenzisa nathi siyasizakala. Siyabonga nje kakhulu nesikhathi sakho nokuyihlupha uze kuthina uzoletha lama message siyabonga kakhulu. okay Yebo. ya sesingakhuleka nje ke manje Yebo. yenzeka Siphinde sibonge nasemakhaya sovala ngomkhuleko sibonge nje kakhulu kuwo wonke umuntu osemakhaya inkosi ayingcine inibusise siyabonga amen. baba wethu sekhaya izolene balingcwelise inkosi egama lakho siyabonga uNkulunkulu imessage yakho ongithume yona ukuthi ihambele ifinyelele inkosi kuba bonke abantwana bakho abalizwe inkosi abantwana bakho ezulakho ngoba iyacaca indaba yakho ukuthi kukhona abantwana bakho abalizwayo wangitshela uNkulunkulu wathi abanye bazolizwa abanye bangalizwa siyabonga ke uNkulunkulu
ubenze Nkosi ukuthi abantu inhliziyo zabo zithambe kulandelwe indlela zakho njengoba zenjalo usixoshele konke okubi ingabikho phakathi kwethu ongakhohlwa amagama ethu encwadi nabaphelayo isekhaya izoleni obe nathi ngaso ngesikhathi manje kusibe phakathi amen. Amen.